January ni som pariat thole ni ania INP Mizo channel clear tu te in zain Sipai le vek ule hei kan channel him hun ranga thok tu te kan om dara ani za te cholkar tarik ni te kan ti sual le zeu thina in mi hriat thiam na kan ngen chewa kan ti dike mo kan ti lai hian dik tok lo alo om le zeu thina ni ti sual hi chu mi hring zia ani an ti khamo adik thayang berati kan tum zel don nia nimin lam khan PDF te CDF lam te fuina thu kan thiamang tok tokin kan soya om zia ani theipo kan bei sevio maya tun tumpo chanchin langsar zual kan soi photanga ti chuan thuko chang toi te kan bele don nia nimin pia khan Sipai somruk chuang an thia nimenero an claim le dewa terrorist council Sipai somthum le parukan thi ni in khetet media chuan a soya NUG lam chuan nimin January ni som pasaria terrorist council Sipai thizat kha somthum ni in an lo soi ve boka report an dom kim chia ri lovaniang azat chia soi hi chu a haranga somthum chuang chu an thinge ya ngaila adik mai ome maro chu heta hian voina chanchin an mani media lampoin an record man tak lo te hi chu an tel lo tura ngaila adik bokang tun tum chu kaya lam chanchin atangin bulkan tan ve thung don nia kaya state kareni state tia kan soi thin lama hian indona ana saboka ral tlan an tam thu kan soi jing tamal mal hle heng ral tlan te jinga then khat hi terrorist council lam chuan mun danga tlan lo turin an dang che pa tlan an phal lo bok ni in voin khan an soi le a amak zo zai ngot mai January thatira tanga anin do kha tun thleng hian an la rivut vut mai sia terrorist lam la chuan ral thuam lian nen thona nen an beina samai bok si nitin mai hian sang chuang an tlan renga ni maya heng ral tlan te jinga tam zok hi chuan mun hla an lei chin nai deuh te bel turin anin chung bung ruwa eng ma kalpui lovin kut ruwa kin an tlan top mai thina ma se kong laka terrorist lam chuan ti buayin tlan an phal lova kong laka buaina an tok fowani DVB lamin report an don dan chuan ral tlan te har satna tur siam sakin terrorist lam chuan tam chi patanga tlan chhuwa phal lo te tam chip danga lu khap na dan te an ti chuak ta zela ma se suma tham thei deuh te chuan buaina an tok lo deuh ni ina soi karen ni ral tlan pakhatin a thil ton a soi hi kanan soi chhonga nge khoya tanga local nge ti min zo a kaya state atangin kan ti chuan kan ID card te min check saka eng tin emo min tia poisa min lak sak dan tur clear an ngai tu tamaya mi then khat chu mun danga lu an phal lo hrim le ngala an phal chun te tan po in lu aman an chiar to bik em thina tin tu man ral tlan te lo dong song lo turin terrorist lamin an puan tir boka ti chuan kaya state chunga lu thin passenger phur motor te po anti top veka mi hring chau lu an phala tuna hian kaya hi chu kan rek na sa ang anti ti thom te po om le bok ati kaya lama hian refugee camp po anin dai hlei thei lo nia soi ani bok KNDF zinga ho tu pakhat chuan andin mun khir tak noya hetiang hian Mipui te fuina aneya tun hun chau kan ngai tu chuan civil mi thita te har satna tok te an in le lo chhia te kan muanga chan na sa hle in kanin riang ma se kan thil ti hi ram le nam tan ani awangin tun hun toy te chunga kan torna kan hre om na le kan chan na zong hi thei ngila kan be chuan terrorist council lampo hian an tuar thei mi alowang ti karing thlatani tuna hi chuan an ma nin minron be to lova keima ni zokin kan pana kan be thei te zoka tun ma a hit and run system le guerrilla system kan be thin na ta tuna chuan keima ni zok hian attacking kan siam thei to a chuwangin Mipui te po hian min hriat thiam ka be sei tak zetani in le lo chan ta te le an fa te chan tu nu le pa te kan laina ema sum le thil dang hi chu kan dam chuan ala zon thei ani ti in mi hring nun na kan ngai poimo ram thina ni tuna in do na kan ma chon mek hi nakina kan that na turani ti hi Mipui lampoin an hriat tlat ka du ani ati kan hriat angin in halte thlo na abeite civil mi in phenna na mante PDF an ni tia civil tha te a hluar maya
tun thachung ringot po hian civil mi som thum chuang an thi le to nia soi ni in chung zinga chuan kum upa le no pang te po an telani karen ni lama in do na hian KNDF lamin an la ne zok zela kan soitak an khan attacking an mang thei to a ti tak thla ka anin do tir January thatira tanga tun thleng hian terrorist council sipai za chuang an thi to January ni som pasari nimin khan sakain division kalimewa tanga chin state lampan terrorist sipai phur motor panga chu chomadar som le minute som panga khan sigin CDM tenan lo ambusa atlem bera sipai some movel chu an thingei ni in an soya hliam tuaran om treu tian soi boka ti chuan terrorist council sipai te chu man mo takin anin sa seng tangala an kir le ta ni in an soi bok heng sipai te hi chin hills lama om an thian te tan pui ngai tak tak tol kir tan mek te tan pui turakal an nia ma se kong laka tai ngen khwa an thlen chuan CNA te CDMC yin te kale PDF zolan zogam army CDF KKG le zomi PDF te tang rualin khan thadewa lo changin an lo ka ron ta ni January ni som panga po khan tai ngen vela hian PDF te le CDF te chu terrorist lam hian jet fighter mangin boman run thla khum to a chumini chuan Mipui lam sipai pakhatin nun na achana midang pasarin hliaman lo tuar to bok ramtana nun na chan ta hi sergeant thangpuya CNA atangin ni in kan lo hria a kan resual palim o ramtana nun na hlan tu te za na chipai kan buk ngal boke nimin lam thleng khan terrorist lam chuan kale university campus a om hun khorin chutatang chuan lai puyan kap chhodeu chen mai ni nan soiboka tukendariat vela tang khan ta han chim lam tong phila tlang atangin terrorist council artillery section lamin lai puyan kap boka kan soitak te dim township hiang jing khochung mel khat vela motor kong pui omna tin zonin an kap ni in hiang jing lam chuan an soyani tuken ringot po khan tong phila lama tangin lai pui voinga lai an kap chuak le to ti ania ta han lampo a ngor ve deuh dot dotinarin om nimin pialama parte le lumbang kiang vela in ka na wang khan parte khomi te pon tlana ral tlan ve theitalo kum upa tarto mi pasari chu nimin January ni som pasari khan terrorist council sipai tenan man ni in falam lam media then kha chuan an soi tin January ni som pariat tukin dariat le chan ve vel khan falam township huam chung tho tu phei kho che vela terrorist council sipai te le CNDF Mipui sipai te anin kap le a chuta chuan terrorist lam sipai palian thi ni in CNDF lamin an soi thu falam lam media te chuan an soi bokani hetet media in report a don dan han soi vela ila January ni som paruka parte kho che vela anin ka na khan terrorist council sipai som pasari an thi ni in a soya te chuan nimin January ni som pasari nia lati kho che vela in ka na khan sipai pariat an thi ni in CNDF lamatanga report a don thu a soibok matupi lampo in Mipui sipai pakhatan chan vele ta terrorist council sipai laman thi ve tewtewa akhat tok chon Mipui lam sipai te po ramtana nun na chan soituran om ve zel boka tedim township lama January ni som panga khan Mipui sipai pakhatin ramtan nun na hlana voin khan matupi CDF te zinga pakhatin ramtan nun na hlan vele tabok January ni som pariat voin chomadar som le achan ve vel khan matupi township a thebui khobul lok terrorist council sipai te omna sakhan kung anti bula terrorist sipai te le matupi CDF te anin tok deuh thut maya anin kap ta ni report petuina soidan chuan a thana in do chiam po an ni lem lo terrorist lampo hian an omna sakhan kung atangin an che vela silayan kap thina an veivak vele zeu zewa matupi CDF te po an che chang ve reng poka anin tok fu deuh thut ani mela ti chuan van duai thak takin CDF lam sniper salai peng sang chu a ngonga ka fu ni in a borala ne terrorist sipai lam hi thi an omem ti an soi chiang lo bok theboi khuwa hi matupi le palet wa inkar kong pui dunga omni in matupi atanga mel som thum vela hla ani tun ma deu January ni riat po khan theboi khuwa sipai kem hi
matu PCDF te hian an lo kap to a sipai pahnih an kap hlum ve to ani Sakain region lampu an thoma tha thei khop mai Nizan Khan Mongyo Khopuya Terrorist Council Sipai duty na mun ranga boma puak nual nia soeni tamu lampu an lo che thavio bok January ni som pasari nimin chhun khan kalemi watanga tamu lampana kal police motor pakhat chu yanlen phai khwale way to kho inkara captain chimbuka ho PDF 3rd battalion ten bom mangin an lo beya police sergeant pakhat telin police palian thia silai pathum le police ho manra then khat an lak sak bok terrorist council sipai te le police te hi tamu le kale inkara hian civil motor chi rang mangin an vei wak thina chuwangin tamu PDF te point civil mi te reng an motor dar thalang hong thin turin an cha ngun hle bokani Sakain region Humalin township lam hi kan soi ngai lo hleya thom thar an ron nei vele ta boke January ni som pariat voin chhun lai vel khan nampat ka khobula Humalin PDF 10 terrorist council sipai te an bom vele a terrorist sipai panga aya tlem lo chu an thingei ni in an soi January ni som pasari nimin tlaidar nga vel khan Mongyo township pa lezin khwa terrorist council sipai zangi velan luta ral thuam lian RPG ti an ka ngal thoi awangin Mipui te chu hlavin an tlan darna sa a terrorist council sipai te chuan Myanmar ba ka mi pali an kap hlum bok report petuin hetiang hian a soya thalai mi pali te hi sipai te hian an luwa tinin om muna an kap hluma khochunga in an hal boka inan suwa samba ka in chunga thil hlu an muang ang an labok mi somvel an man boka keini po kan tlan chiat me ka wangin an man zat le thil om dan dik chiang zokin kan la soi thlei theilowa kan hriat chian chin chu tiang chu ni ati Sakain lama hian PDF an chak boka terrorist council po hena boi pui hle aniang thi chain township huam chunga phei chuan PDF te in lo tan pui ti kan hriat vai chuan thlo na mangin kan bomang cheu ti lekha terrorist lam chuan an the dar na sa hle ni in voin khan an soya hetiang in vo na lekha an the darawang hian an township huam chung Mipui te po an ral khel hlea tlan turin an in siam chung tahlom ni in an soi boka an lekha chuan tun nulama PDF in lo tan puile training te in lo siam le chuan khuwa kan khomang ti te tel boka hlal choi moi hla a kan hun ton zinga khokho ma poi ber mai ti hla te po min riat chhuat ti rum mai thi chain tam si pa ka he khuwa hi January ni li khan helicopter in an kap to a chuwangin nu pakhat alo boral to a in then khat akang nual boka chumi nu January ninga atang khan hetianga vona propaganda hi an the dar tran ta ni in an soyani January ni som pasari nimin tlaidar thumvel khan nepi do khopui tatkung township pa om sipai pensioner pola an ho tu captain Teingmin an ti chu a chen na ina tu tenemo an kap hlum ti chuan ruang an vuina telve nepi do region of tu general Zohain po boman vom khum boka ma se van nei aniang a fu talo ni in an soya bike then khat a chiani Mandalay khopui choice kan lama miawadi beng po voin tlai lam khan Mandalay PDF pol ni tangkopin an boma sipai pahni an thi ni an soya Moon State Bilin township pa dawyat khwa chuan PDF an om ti in nimin khan terrorist council sipai ten luta andu hoi zong in silayan met puak pop maya chutianga silayan tong pong ka awangin kuwin zo u anti nupui pakhat le fa pathum nei chu an kap fuwa Bilin Health Center da ni in Bilin Health Center hi sipai lamtang an ni nge moni an lo pom du talova ti chuan tatung hospital an pan pui le a damdoi ina aboral ta ni in an soi January ni som pasari nimin khan KNU Brigade 5 Ramchan Mutro Phabun district huam chung Doilu township le Tweety u kholama inka na chuak le boka voithum lai mai KNLA nam sipai tele terrorist council sipai te anin machona thi chu an omlo ni an soya terrorist lammi pariatin hliaman tuar ti ani KNLA lamin an soidan chuan me pali kem an bei
news masalama kan puan to kha ke man bei lai vel khan KNLA lammi pan in hliaman tura BGF sipai pakhat an man ve thung bokani kan puan to ta Kachin state le Sakain region in ri na lama Meuhla township lama in ka na thu chiang jok ngai chan me kani kan ti po kha voin lama an soi chiang theita a an mani Meuhla PDF lamin an soi dan chuan nimina anin ka na khan terrorist council sipai som panga aya claim lo chu an lo da thave ani kumliam ta sang ni le som ni le pakhat kha Myanmar ram boi kum ti la sipai in thu nei nan pong lak le covid wave a in nang chhota a kumtir lam khan mun pui laman boi na sa a kalemeu ta han lampo na men lovenan boi ani kha tin kumchan ve chho ve la kha chuan Chin state lampo covid in ati boi na sa ani kha Myanmar ma hian SARS-CoV-2 variant mu chuan nun ber Omicron virus rik nei hi mi somli le pani mu bel le in an mu zong zong hi mi za le som pariat an king to a dar le hukang ti te po lo om hle mai Omicron hi in kai chona ol same ti lova chuan mi then kha chuan tun malama variant masa ho ai khan a thok na lo jok ni nan soya ma se hi doctor te soi ani mi lova thil in ti hre thei riau te ne na tanga kan riat chon mai mai ania arin tlak lovanga Myanmar sarkar atluk chiat nu sipai council in engma in rin lok na le in buat sai na tha nei lova covid a han ma chon kha chu aram mi te an thi zoi zoi mai khania tun tuma Omicron variant po hi a hlo omlo a thok na vak lo ti ngot chi ni lovang abi kin kalemeo ta han lama kan unaw tele Chin state lampo kha in thei to ka in lo in ral rin deuh chu a thang covid donan sipai lamen ruah man na tha an nei le don mi alo ti kha ring bur mai ula a sual lovang mask vuate social distancing te kut sil te kha in lo ngai poimo hle reng don nia ole tun tumata na Myanmar lam chanchin langsar sual kanan ti chwa thei chu khati zong kha ni le mai sela clear tu te na top thlenga min lo thlir saka min lo ngai thak sak zel awangin in za chunga kan lo me